Ekitabo kya Zaaburi eshura y'Igana 28. Omugisha gw'eka y'omuntu orikutiina Mukama, ekyeshongoro ky'abarikutemba omuri hekalu. Aine omugisha omuntu weena orikutiina Mukama akagyendera omu mihanda ye. Oryaguma orya eby'emikono yawe ehendekiire, oryayesiima kandi ogire omugisha. Omukazi waawe aryaba nk'omuzaabibu ogurikwana omu bishengye by'omu nju yawe, n'abaana bawe nk'amataagi g'omuzeituni behinguririize emeeza yawe. Reeba, okwo nikwo omuntu orikutiina Mukama ariheebwa omugisha. Mukama akuha omugisha naayema omuri Sayuuni, oreebe omugisha gwa Yerusaalemu ebiro byona eby'amagara gawe. Ego, oreebe abaana b'abaana bawe, obusingye bugume ahari Isirayiri.